دگل هندی دا کو دهوک به هجارترین پارێزگی هاتیە هەژمارتن ji zardevê parêzgarê dihûkê hem ji layê dabînkirina xizmetguzariyan û hem jî ji layê hejariya welatiyan lêkêmtirîn dûseyên gendaliyê li vê parêzgehê hatîne tûmarkirin bi awayekê ku sala 2015 da neh dûse hatîne tûmarkirin ji sercemê pitir ji 400 dûseyên gendaliyê li seranserî Herêma Kurdistanê dîsan di sala 2016 da jî 4 dûseyên gendaliyê hatîne tûmarkirin. وانا وكي رابورت بماتي وانا نه يت برفكولين دا وهندك شوان نهاجي يت داينه دادگاه وفكولين سرت تكرن بس وكي كيسيت غنداليش تسبيكا كاري لجني حتى وغاوي بترش 400 كيسا يعني تاتي نبردسمه وما روانه كرينو بردوام ولاتین پارێزgeha Duhokê jî gazindeyê ji nebûna xizmetguzariyan û nedadperweriya civakî dikin û sedemên vê çendê jî vedgerînin bû hebûna rêjeka zûriya gendaliyê di dam û dezgehên hikûmî da. Ez daxwastim ev gendaliye nemînet û gendala bidine dadgehê. Neve ne gelektirin û gelek zêdetirin jî. Heke gendaliyê lê bgerin û safîkin taze çi gendalî nemînet دی خدمات جی چه بنو دی شول جی درست به تو دی سروبری عالمی درست به اف هجاریا گلک امازن کو هاتیا درست کردن و برآوردی بکن گل اربیل آن سلیمانیان حلبچیان هر بجین باجرکی دیل هرما کردستانه دیاره کو پنگاوا ایکی دان پیدان بویگندلیه تشکی باشه بله پنگاوا دو ویل بهتا پاوتن او جی چسباندنا اوی عدالت بهتا کرن و اف گندل کاره بهنه دستنشان کرن Li gorî gotina berpirsê desteyan ezahê li Duhokê ji sercemê 13 dûseyên gendaliyê li Duhokê 6 dûse hatîne rawestandin û yên dî jî dibin vekolînê danew bêyî ku kesek hat bîte dadgehkirin. Di demekî da ku berdewam malatiyên parêzgeha Duhokê jî gazindê ji hebûna gendaliyê dikin. Dilşad Hîm û NRT Duhok.